Haga jingla kai Indian Premier League hapren ga Rajasthan Royals Persha ika Chennai Super King. Haba pai siang ke jingla kai ka RR kala khor ga nam job hadin bagalala abat plim ya ka CSK dan Runs. Bargane ka deru kasien ka baningkong benta ka Samoy baga Kynhun ile kai urang ile kai na ka Jela Assam Urian Parak bagan Korea ka nam job. Haga ni jingla kai ka RR kala tin engkong bad kala la ban kamai hadu shispa prapeu runs bad hap kentai weekend na ki arpeu over kan baga CSK kala la ban kamai tang shispa nyop runs bad hap weekend na ki arpeu over. Haga jingla kai Indian Super League playoff haprenga North East United Persha ika Jamshedpur. Haga ni jingla kai ka Jamshedpur kala khur ka nam job hadin bagalala ban plim ika North East United da arla not baleng bag ni jing job ka Jamshedpur kala yo ban Rung ka semifinal. Haga jingla kai Serie A prengka Fiorentina Persha ika Atalanta. Haba pai siang ni jingla kai ka Fiorentina kala khur ka nam job hadin bagalala ban plim ika Atalanta da shigula not. Haga jingla kai prengka Udinese Persha ika Inter Milan. Haga ni jingla kai ka Inter Milan kala khur ka nam job hadin bagalala ban plim ya ka Udinese da arla ka way hadu bukot ka jingla kai. Hagawai par kecingla kai haprenga Napoli Persha ika AC Milan. Haga ni kecingla kai ka Napoli kala khor ka nam job hadin bakalala ban plim ika AC Milan da arla ka way hadu bukot kecingla kai. Haga jingla kai Bundesliga haprenga Dortmund Persha ika Mainz. Haga ni kecingla kai ka Dortmund kala khor ka nam job hadin bakalala ban plim ika Mainz da laila ka way. Haga jingla kai La Liga haprenga Barcelona Persha ika Girona. Aba pai shikane ke jingla kai ka Barcelona kala khur ka nam job hadin bagalala abat pelim sok ya ke Girona dan laila ka way badha ka ke jingla kai Robert Lewandowski ulai aban tap argol na ka benta ka Barcelona. Haga jingla kai FA Cup quarter final hapren ka Preston Persha ka Aston Villa. Haga ke jingla kai ka Aston Villa kala khur ka nam job hadin bagalala aban pelim ya ke Preston dan laila not badha ka ke jingla kai Marcus Rashford ulai aban tap argol na ka benta ka Aston Villa. Agawai par kecingla kai apeng ka Bournemouth Persha eng Manchester City. Aba pai shakna kecingla kai ka Manchester City kala khor ka nam job hadin bagalala abat pelim ka Bournemouth da arla kawai. Baria gini ki ar gol jo ka Manchester City la yo ban tap nengkong lengbau Haaland haka minit ka basau kendai. Baria ka gol ka ba ar yo ban tap lengbau Marmosh haka minit ka ban riu peulai.